lang ki thia jok rong ga chilenga to war kanglem third batch UPSC APSC free coaching EM Richard to bi pen kangpu upper hatoka hawar tovar kimika viajo barla porote sung pik pensi kachihilap nang kadoko vibhans tame nili sami beauty bepia hin pen kardong pajeglo pinia birtang ton pen arjuponik tha Dhansari constituency ki parlo birla rongklari hambong tiswa rongalong patumya jo arve kithepen langkang lumajok rongarat ka chilenga towar kanglem kithir thipalang ki palia dong kavia jok edon hema biri alongsi lanodong chimandetlo Lason se Dhansari constituency ki parlo birla gate rongklari hambong tiswa rongalong patumya jo por arve ki jangpen lang ki thia jok lang anordong ten daksi akaprega horanat kilipen rongarat kachetong atovar kanglem bangsolong idona hema biria longpen lang kili rongajok ahem kanglem deji angring birta kilong dona tengke lang kili ahor mate lang nordong misen kavi mate kithir thip kavidera jok nordong dang inten daksi idona hema biria na thusi lidam ronglo labangso jok rongarat kachileng atovar bang inten daksi nona por bang ke rat kachileng japan akisum asonsi nang dulo Lu kecali amu maritum anta school dunong ledeto. Lasi Carbino Thomas Council ke Japon Carbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hinpen rongarar pan engine sora labang so towa nang selam pivek tha lapen kithir thip anordong prabjin pen nang selam pivek tha pusi rong sarpen chunlu. Tobe lang the jok fi mane la drain kabe ajoine si mane tum dak tuarta mane kisung dolo ke la drain kabe jadi mana support drain ta mane nang pon plin lo permanently mane nitum drain bang dak nang ji polam lo mane nitum bang dak bang non an ke temporary si mane dobom mane la so kasik sa ga joine bang nitum tuar bang ta videlo so tuar ta nitum phan ke non bang la council hoi pe nitum phan sar siam tuliram rong hang nitum phan dak immediately nitum nang rap nai non la drain pe la tuar bang nitum phan nang shot lo mane सरकार ट्रेन নাই itu karena gor phale man pani গুছিছে মানুহ ঘর ভিতরে বি মান পানী আহিছে বাচ্চা বিলাক বি বহিবলৈ জাগা নাই আৰু ইয়াতে বি কেমান মাটিতে ফাটিছে ৰাস্তা উতা বি সব বন হৈ গ'ল এইটো কাৰণে তহঁতৰ চৰকাৰী বেলেগ ট্ৰেইন বনাব লাগে মোৰ দুখীয়া মানুহ ফলটো কমছে কম তো চাব লাগে এইটো কাৰণে মোৰ বেলেগ ইমান দুখীয়া মানুহ হয় মাটি উটি বি নাই আৰু এইটো কিবা চৰকাৰ পৰা ট্ৰেইন পোৱা নাই এইটো কাৰণে নিজৰ বনাবলৈ নোৱাৰে itu karena tohotor rong hambong tiso rong bela adung malo la bela pen adha kilometer kali 500 meter baksi dolos teme ni tum la da rong don thong ke bak society teme rasun ni tum la ke leng towar patumi penan ke school college kidun asmata ingtong ko ikoklo asila jo lang igno ladang ni lehe madung lo ladak rong si amalo ekdom ahem bitian da pon iglap lo News report Carbin Long Live Carbin Long Thomas Council pen ki patir pi ponalong Unified Foundation Guwahati tumpen chirap chitudunsi Arboretum Cum Craft Center Matipung Dipholong third batch UPSC APSC free coaching pharman Carbin Long Thomas Council EM Richard Tokbi pen kangpu pon La Solong Unified Coaching Institute Director Zafrin Mezabin Abarim MLA Kleng Duningti Carbin Long Thomas Council Secretary CM Taro Carbin Long Thomas Council Secretary Dilip Terang ACS Carbin Long Thomas Council Secretary Rajesan Terang ACS Atumpen Chenglok Man Kido Kithe Kiding Atun Chitongdu Melong UPSC APSC Free Coaching in Charge Carbin Long Thomas Council Secretary CM Taro Pen Kithan Ponke Carbin Long Pen West Carbin Long Angkang Uvi Kimiatum UPSC APSC Asatlan Kitong Dunjia Phan Anin ki hang tumaphan kang thurpon jia phan mang ponsi Carbin Long Thomas Council pen kedam tang surihini ra ingkora hinia ning kan pen UPSC APSC free coaching ing pu piponlo Lapen Carbin Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang sitami kichalia hin kang thurpon jia phan anin ki hang pigajok kedam tang surihini ra ingkora hinia ning kan sitami coaching center alangni pen ing pu ponlo Lapen alang ni kabor iya teng pen ningkan isialong Carbin Long Thomas Council pen
bangso coaching center phan kutihini sosiatangka aningkan wang stame dengponlo lapen surihini rain ko rahini aningkan Carbon Thomas Council pen kibi pon UPSC APSC free coaching center pen bangpli lapen surihini rain ko rakit homaningkan bangke thomatum satlang chipa undunlo la sipining surihini rain ko raplianing kana phan stame bang pharohini ra phokya batuma phan coaching along kipachali dunje phan ingvai ponlo la si ajara sonta kichun chedeji avi ajara sonta bor inote chunvekji la si ovi kimiatum kiwang jilangan ya phan akang tui angdeng kang ni dunlong ja phan kichali chihung dunangji lapen kichali se social media hin apor chipadamri athi kichali phan apor chipi piknangji lapen ningkan siang bongjong si bor I unpulote chunvekji la si pining surihini rain ko rapianingkan UPSC APSC asat lang ketok along bang inko etum sat lang undun popusi ning chithelu pusi melong ningje melong Carbon Thomas Council EM Richard Tok Bipen kaningje ke pining surihini rain ko rapianingkan UPSC APSC free coaching along Karbianglong lapen West Karbianglong angkang pen pangrumpet bang pharohini ra phokya batuma phan ingwai ponu lasong bongpen bang pharoi sirap phokya ba phan ke Carbon Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang asopo singdon ronghang pen kicharlia sonamung kirap kipajir dunje phan lamchak nang pidunlo lasila puson kirap kipajir dun thek abang pho phan kachuru pajir ponlo lasinon coaching kicharli dunjiari soi jang toma phan kicharli dun pamije phan ahirjumi pajir lopusi melong ningje pini third phase UPSC APSC coaching integration program along Dr. Tuliram Ronghang ake hai sinai chi tong dunia alam thidu bangsa melangli don sri along a program kaprek do kok pen join se alangli na chi tong dun de lo la so puthak alam the pen ajok puthot nili fansi nang toy dun si puthot integration pam milong lo la so coaching center ke specially non ke wangji UPSC APSC exam ke tong dun ya so mara tu mafan 250 students do hala tumang bong pen la dak ka sponsored ke nalitum chinilo la ke Karbianglong Autonomous Council pen with in collaboration with Unified Foundation Guwahati la pen ala so director ke Dr. Zafrin Mezadin lasi itum Dr. Tuliram Ronghang ake hai fan akiru pivek nangzi alangli ningkemi kema tha pen joksi alang sona leadership ke do pen joksi puthoni tum pinian ni samila son coaching center ke long lo lason akijoy pen study materials pen chenglo kado ka we answer me akijoy pen si tamlo jongsi hisap damlo ponte per student lak inkoi lak ni puriji lalu pote 2 crores to say atangka la dam damji lasi council pen ka sponsor di lake Karbianglong la pen West Karbianglong somara to mafan 100 la pen West Karbianglong somar to 100 la song bong pen 250 ke la dak difu center pen bonsame lapan ningi me pen kirobang du thunlo je Dr. Tuliram Ronghang asopo akleng amen pen mate ala asopo singdon Ronghang alangli tum 150 student atum fan akejoy pen je free of course la so kone UPSC APSC je coaching a class ki dunia fan badui materials pencheng lok teaching staff pencheng lok afisan ke me singdon Ronghang pen si sponsor 2024 আগস্টত তাৰিখো একে আমাৰ এই কাৰ্বিআংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আৰু অসম প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু কৰ্মশালা আমাৰ আয়োজন কৰা হয় কৰ্মশালাৰ লগতে এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ এক বছৰৰ কাৰণে হয় 12 মাহৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি UPSC আৰু APSC কাৰণে যেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ এই মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সিমান এক্সপ'জাৰ নাপায়
সেই কিতাপ পত্ৰ বুলি ক'লে সেই গাইডেন্স বুলি ক'লে যোন মানুহে যিসকল শিক্ষকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা তেওঁলোকে UPSC ইণ্টাৰভিউত পঢ়িছে তেওঁলোকে এই সাগৰখনৰ গভীৰতাটো বুজি পায় এতেকে গোটেই বিশ্ব ভাৰতৰ তেলেংগানাৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন্যাকুমাৰীলৈকে তামিলনাডুৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে নানা অন্যান্য আপোনাৰ প্ৰদেশৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন বিভাগৰ আমাৰ এক্সপাৰ্টসকল আহি পেলাই ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে বিগত 2টা বছৰৰ পৰা এই বছৰো আমি প্ৰশিক্ষণ দিব কাৰণে আমি সকলোৱে আয়োজন কৰিছো ইতিমধ্যে আৰু অহা সোমবাৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আৰম্ভ হ'ব la pusona war sai ke long ahot alang atum chaliun pe menang po la pen alang atum labang sowar sai bang chu enun thek pe menang po pamohet samen speech long pulo dedication la pen sacrifice alang atum a lifelong donang po la pen si alang atum labang so exam song crack on po la pen undun po pusi nilihin pening thelo la pen lage me perfect lo pusi Dakar Bengal Thomas Council phana choro perfect lo News report Carbing Long Life. Lakhan Korasi Borjan constituency angkang Upper Hatoka Havarlong Rong near Keparongarat lake Longki Tisorong Sarthi Rongpi Hatoka Himari Timung Bonglong Kro Langtu Kramsa Mangra Basti Hatoka Adivasi Gaon Arong Araratum Barla Porote Kidam Kivang Rongatovar ke Henu Parpigajo Sumpik Pensi Kachihilatna Labang Sorong Kachubuchiarta Ninkan Paro Siso se Saidelo Sorkar pen kilang punvek nangji tovar lang la pen se kachilang phan medical sub center ke dam tang surihini ra inkoi aningkan kilong vek japan rong havarara chesong pondo bonta non puta sorkar tum arjulong le theglong le somsi pinchong de tovar heng nupi gajok lu ke charli osomar kai ke dam kiwang kisokyun ehud biha bepar kachuklem he makinang ji ason kipon kiwan he hud jasemet siksak pik anu lasi ke chari ke thek dinga tum nang kilang ponvek japan rara tum pen kachuningri padopon tum ta la son to war thenu ke be thegiglong lo nan ta jo la si to war hemrita nang pi pon son te an बेपार नाले बेपार ही चुकलेम हेलो निकान को अन्नो चुकलेम ताजे मिली के ini निकान निकान mai to lo tame voi theta non se akimi lang mati di akimi hoela non si ki cheng non lang yo ang to longe la kado ko beta बेपार से के चुकलेम la sala इंतेला हिथिलो अन के पली भन गेला तोवार हेनोगे शिक्षा हिथिलों पली bang ke la pulo ho nili tum ke kido ke la kaso sai de po la situ war bang ke kidang solo apen si jung la to war le nang pi pa prang sante kola tai son lo isi bang e chuning ri bang ke hem rita ave la so ajok pensi kicho bor inang lo kisugun e ha kisugun e ta la son lo kisun e chipon pinita thibang thita la sonan duk kisung ku punang lo Dilai pen bijoy rongpi Carbing Long Life. Akas Hyundai birla dipolong penang lituma phan offer mati birta kemi nangkewan pidu. Nangli offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ongtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningkaning ko ke chok ningkarong pen scratch and win offer sitami ke pathu padu ponji. Bangso offer along nangli kilong ponji neos extra I20 venue lapen akaprek agari. La siklar dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolo lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon Greater Dongkamukam Press Club tumpen chipatir piponsi Nagaon ERC tumpen chingki chingwai paduponsi Dongkamukam GDPCSI hemalong ki ongdong tumaphan akijoy pen meka ki suase kelangasai mesen pen ki dengpon Ibang arpu mamilur ke emek henlo emek jongsi mesen tangte choklem chodamalinta joyke monta emek jongsi chechar chiplu tangte labang so bangke pirthe ke hondun akisung pik ang bongsi dolo Lakili tum madu sitame chini Jasemet meka kiso ki dupen meka checharim atumaphan akijoy pen se kelang ponasai dengponsi kadukabi bang pharoi sira trok sikebra hini atumaphan mesen pen meka kiso ase langpon longlo
bangsong bong pen pinang ana bang phu bang phiatum PTR ketere ka kiso kidu ko jok me kirak nang je tuma phan sitame nagaw along ake joy muchora var sai pensi me kirak asai sitame deng ponpu halapu mek dong plap pen ka chechara tum ana phan ke ador ki jum pen mek dong plap sitame piponlu GDPC pen kidam tanga por hut sitame I kem kapiman pen pinang ana tum aphan pirthia mek puthot pachichar nonglu lason thot si non sitame me ka kiso ase lang ponsi me kirak dama sai an sitame GDPC pen si chirap chitudun pu pusi GDPC ame phu Livingstone Bay pen ningje pong 2020 in kan pen nilitum greater dong kamukam press club tum isia ke mang pon patulo lage kaprek thang dali lage jesemet pet nilitum west karbinglong hawar atok anu kedo akarbi arat tum me ka kiso pen akatora ke photum an phanitum thekan chirap na nilitum mathasi nilitum chekrosar pen nilitum ERC I care a brand pen nilitum tie up si nilitum 2020 pen ke damtang ningkan hini ke pardon ron nilitum mege solang pon bomlo laben mege solang pon data ala ke track pu akiso ke do tum han mang nilitum operation asai same claim pon si penang ke claim asai ra tum thelong prong asi sontot si non dongkam municipal board tum hin pen nilitum han isi kanghon kangin so la pen isi ka chira pen jong nilitum han mesen press club asai hem a building nilitum han apilo apela kipiap ajoine nilitum ningarong lo la pen ningarong si puthot ningkan si aprang litum kang ton kok asayang ding sta me nilitum pining 2024 lage pinilo 24 ni agos achek lo pen nilitum greater dongkam press club pen puthot chingrum thusi nilitum akejoy pen west karbinglong lo ke do ara tum an phan make akeso ke do atum an phan nilitum birta pi thusi nilitum akejoy pen keso kelang pon asai pini pen nilitum deng pon thulo la sinang le tum amek sitame jongsi ka chechar pa mi lapen me kalong prek jama ke sosi ka chilangji ninghang prote greater dongkamukam press club asai hemalong chikloi jonang bong pen phongni pharman me ka keso ase kelangja phan sai deng tanglu la sinang le tum amek ase jongsi chilangji protangte dongkamukam post office athengnu GDPC asai hemalong hungri damote ang tonalam chinilong po dongkamukam pan wiki be Karbinglong live se kachilang hemalong thangnar ki sung ki boy ka videja phanpu akimang pen Assam Chief Minister Kapin Kharteng Karbianglong long tame Diphu Medical College and Hospital long Police Patrol Post Karbianglong Thomas Council CM rideng pen ingpu ponlo Medical College along Doctor Nurse lapen se kachilang ki hondo na tumaphan kachilang rem polam ki pinangan longrialo lam klanglo lasila hailam ki pa videja phan Assam Police mate Raikom Saikhe tumpen kiraikom dun thekje phan Assam angkangalu ki doan Medical College along tinta Police Patrol Post do et nangjipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kapin khatpona tengpen pai ni phaing korat clear ni Karbianglong hengpi Dipurong so pi ke parlo Diphu Medical College and Hospital angkangalu akimi Police Patrol Post kipang ni ponje phan Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hangre tengpen ingpu pondo Police Patrol Post kang puponalong Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen chenglok MP Amar Singh Tiso MLA Vidya Singh Leng MLA Dor Singh Rong hang DC Nirola Phangchupi ASP Sanjeev Kumar Saikia DMCH Principal Dr. Simitra Hagjir napen kapre katum chetong du আজি পৰা বহিব আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে যে অসমত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ নিৰ্দেশ মতে আজি ডিফু মেডিকেল কলেজত পুলিচ পেট্ৰল ইয়াত অফিচটো বহাইছে ইয়াত ডিফু মেডিকেল কলেজৰ যিবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা তেখেতসকলৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তাৰ বাহিৰেও ডিফু মেডিকেল কলেজত যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ যাতে পাব্লিকৰ পৰা কোনো হাৰাছমেণ্ট নোহোৱাকৈ বা লগতে ইয়াত টিচিং ষ্টাফ যিবিলাক এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু প্ৰফেচাৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু গোটেই ষ্টাফটো নাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লিনাৰ পৰ্যন্ত যিবিলাকে যাতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ এওঁলোকে ইয়াত সেই মেডিকেল কলেজৰ সুন্দৰকৈ ভালকৈ যাতে মানুহক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে সেইটো পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি
ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ মতে আজি পুলিচ পেট্ৰল অফিচৰ ইয়াত বহাইছে। পুলিচ পোষ্ট আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে। আজি বহুদিনৰ পৰা এইটো এটা চৰ্চা চলি আছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বাইদেউৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আহিছে যে যিকোনো মেডিকেল কলেজ হওক, যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যন হওক, সেইবিলাকক খুব ক্ল'জলি চাব লাগে। বিশেষকৈ এই ৰিচেণ্টলি যি ইনচিডেণ্ট হ'ল কলিকতাত, গতিকে আমি ইয়াত পহৰা আৰু বেছি কটকটীয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যাতে যিসকল পেচেণ্ট আহে তেখেতসকলো অসুবিধা হ'ব নহয়, সকলোবিলাক সুৰক্ষা আৰু সকলো দিশ লক্ষ্য ৰাখি আমি ইয়াত আজি পেট্ৰল পোষ্ট এটা উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু এইটো সকলোৰে পৰা সহায় সহযোগিতা আমি পাম বুলি। নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Pinya Abirta ke lepuan si kang ton poniklong kardong.